ev zevyek ji zevyên Başûrê Kurdistanê ye. Êkem car di mêjûa mirovayetiyê da, di mêjûa şaristaniyetê da çandin hatibe kirin û keftibe dest mirovan li vê zevyê ku li navçeya Cermûyê li Başûrê Kurdistanê keftiye dest mirovan. Li vir mêjûyê şahdeyî li ser derxistina êkem Gulya Genimî ji destkarê mirovî bi çandina destên mirovî nivîsandiye. Em berdewamiyê dixwazin ku serbixwe bin. Me deriyê referandûmê xwe da em ê dibêjin di referandûmê de em hemî diçin deng bi belê den heta ku em serbixweya xwe girêntî ken. Serbixweyek siyasî aborî. Ji ber ku bername min aborî ye, ez ê girîngê de me aborî ye. Heger me serbixwe ragihand berhemê me navxweyî ku niha em di bazaran da dibînin dê gelek pêşkevît. Bi gotinên hindek şareza û bisporan. Em stafê abor dê dîvçûna vê babetî keyin û vê pirsê de xine jer mezintirîn hevkirşa xwe şikarî ya aborî ya meydanî. Ka erê hêza berhemê navxweyî ji kertê çandinê çend e li Başûrê Kurdistanê em dikarin piştî dewletbûnê û piştî serbixweya temam li vî welatî xwe pê bixwedan ken yan dibe hindek zêde jî bike ji bazarên me navxweyî. Ev berheme di çi kwalitî da ye û li çi as te û bi çi rêje ye li ser vî erdî eger bi duristî bihête berhemînan piştî serxwebûnê dê çi li erdê vî milletî zêde ket. Erê eger em serbixwe bin, me erdek baş heye yan jî ne? An ku binemayên berhemanîna berûbûmê kiştûkalî li ser erdê Kurdistanê dê hêne dîtin yan jî dibe hindek ji wan dikêm bin. Heta ku em bikaribin serbixweyeke temam ji berhemînana berûbûmê kiştûkalî li Kurdistanê bînîn rojevê. Bu karê çandinê rastî sersê binema karê çandinê têne kirin. Ew jî av te hebîtin, axika baş te hebîtin û her wisa destê karî te hebin. Xweşbextane li Herêma Kurdistanê taybet li parêzgeha Dûkê ev her sê tişte tên û feelen ku bîte binemayekê yê dirist ku aborekê dirist wek aborê çandinê ku tu ji besnê ser bikey bo serbixweya Kurdistanê. Îro em ê bikene nimûne. Niha berhemê kiştûkalî bi berûbûmê xwe ve li nava qepanan di çi astekî da ye. Bi taybet bi havînan ku dibêjin werzê berhemê erdî ye li Kurdistanê. Erê li havînan di çi as da ye ji sadî berawerdiya berhemê navxweyî digeliye biyanî. تقریبا demjimêr sê şev em vedkeyn. Bara pitir ku berhemê bigave 80 sadê berhemê me xomaliye. Cudiyarê me rêjeka baş av sala berhemekê baş kiriye. Bes ku pês kemiyê naçî wê serê naçînin ku ewa wî divêtin. Hindek cara ku kiriyê ji vêrê dedin heqê kiriya xwe naderê xeyîndin. Eger em berawer dibkeyn ku gel heyvên berîn ke ekîd rêjeka baş ya berhemê me bigavê hey. Be pêşiyan ke berîn ke berhemê me ker 20 sadê bû 10 sadê bû bigavê teqrîben 80 sadê 20 sadê dîtir یه بیانیه یه بیانی جی به بهر نبوده او جی تیتن وگا به هرمی که حامضات شدی تر جی او جی تیتن د کابینا هشت یا حکومت هرێما Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê gelek pêngav hatina havetin ji bo drûstkirina jêrxaneyeka aborî û asayîşeka xwarinê ya taybet bi buwar û berhemên kiştûkalî ve. Hindek ji wan nimûneyan em ê wergirin ku ji pêdiviya bazarî zêdetir hatine berhemanîn an ku asayîşa xwarekî di berhemanîna van madde û pêkhateyan da
لباشور کردستان گرنتی بویه یان جی نزیکه واره گرنتی کرن جوان برهمن گنمی لباشور کردستان بازار پدوی به 650,000 تن گنمی هنه آنها زیده میلیونک و 680,000 تن گنمی لباشور کردستان هاتنه برهمانین که به ویکی جه آستا پدویا بازاری جه ساده 258 برهم زیده بویه. پتاته 8340 تن پدویا بازاری بونه دما کابینه 8 یا حکومت دا هتانها برهم پتاته لباشور کردستان گهشتی 150,383 تنان که جه رجا جه سادی 187 جسادی برهم پتاته لباشور کردستان هاتیه دیتن. هیکن خوارنه که دیگه و بن پر پیشسازیا پرمالیکان لباشور کردستان پدویا بازاری 48,000 تن بونه. ده همان دمه دا 48,611 تنن هیکن خوارنه لباشور کردستان هاتنه برهمانین که به ویکی جسادی 100 زیده تره دبه جساده 101 خارچک پدویا بازاری 1500 تنان دخوازه ده همان دمه دا برهم نافخایی لباشور کردستان جقارچکی 1488 تن بوراندینه به ویکی جساده 100 یا پدویا بازاری 99 جساده آرمانج هاتیه پیکانین آنکو او ایک جوان پیکاتو خواست ناف بازارینه که برهمه وی نزیکه و آسایش خوراکی دوی ماده دا گرنتی که دیسان کودی ایک جوان برهمه نافخویه که نزیکه و پدویا بازاری جبرهمه خواه خمالی پرکه پدویا بازاری یا کودی 17,267 تنان دخوازه هتانها 16,630 تن هاتنه برهمانین ده دما کابینه 8 یا حکومت دا هتانها مدفت آماجا پیچنده ده احتمال الوان روژا و هر سال افغازنده هیش لای جوتیار میتارم کردستان تایبت پاریزگاه دو که او که برهمی ماین افخوی وقت تیتن برهم اینان نخواستمت هندک واردا برهم چناچیتن افغازنده مایه هی براستی ام بوی چند دینا خواه کنیم بو خلکی مایه حریم کردستان نخواستمت جوتیارت مایه خوش تفی درست افعالیش مهیه بس وکی کرتی چاندنه یعنی ام بوما دلیل کو دیار بید کو ما برهمی هی وقت چاندن پشتوانی جوتیاریت کردن لو اف برهمی می هی بجا برهمی رواکی بیتن آنی آجالی بیتن پوی چنده ام بین حکومت مهر کردستان هر واسا کو وزارت پیش سازی و هر واسا وزارت بازرگانی کو فعلا روله که برچاف کو بگیرید شنکه و اوجی کو پشتوانیا مثلا هندک پروژه مایت ید بنیاتی بکن کو بیجن ید اساسی کو بهنه دانان او پریکا مثلا وزارت پیش‌سازی انواسا ام کرتی تایبت پشتوانی لبکین و هاندین فعلا مل الجل کرتی حکومی امشین گشیب کن کو اف برهمی مین اف خوی جیب هر چیتن سالانه کو هندک کارگه بینه دانان ید داگرت نیبن آنی دی قودی کرد نیبن هر واسا ید فرز و تعبیه اف کارگه فرم بینه دانان کو فعلا برهمی جوتیاری خوبه کو با پروانه چیتن هر واسا کو برهمی ما بیتا پارستن و پشتوانی لبیتا کرن
ستاف آبور هولدا لسر سبه که زو دما نو هلاتنا تیشکن روژه دا و رومبونا اردی قستا ناوا قپان فروتنا بروبوم و برهمی چاندنی بکت. حتی که لنزیک روشا برهمی و بها و کوالتیاوی دیگل برهمی بیانی براورد بکن. ما قستا دو ایک جکوندرین بسپورین چاندنی کر لناوا قپانان. سربورک 33 سالی دیگل فروتن و چاندنا بروبوم کشتو کالی. اکرم سارکی. مام اکرم چاوانی؟ اهلا وسهلا. باش انشالله. خير وسلامات. حالتك. يا اهلا وسهلا. ما برنامه خوی تایبت کری؟ بله. لسر برهمه کشتو کالی بروبوم خمالی یه کردستانی. كردستاني. اگر ام ببینه دولت ايه ام دشین برهمه که به کوالیتی بتام یه پروژه کامازن باشور کردستان برهمینین آنه اجا بپرسه از حس کم نکسبه که زوه ايه لناف قپان من باشور کردستان چند ساده رجا برهمین خمالی تهت دیدن دبر سوامه دیار بید که هم دشین شوی عردی برهمی باید كل واقفنا بقري احتمالا نص صدي كردستانية. عدي كردستاني ضبط في ماما كردستاني خرب كراس راز الدم صال جاري كده كولي هوجي سمادي جينا. بس كفلاحة بيشوف خبدتي. فلاحه بید چاوه خوب دن فلاحة بيشوف خبدتي. كندي فلاحة بارانا شعوب وملات عالمية. خديت بشوى رزقكم في السماء بوش رزق مثل العثماني أبد عثماني نات أخوري كلش عثماني بس بارانش عثماني أخوري أبتشتا شيء بيتم هكا باران نبي تشتنا ليش بيت هكا فلاح نبيت معنا باران نما دی دابه چین او رجا تا گوتیش برهمه ناف خویی که ام ناف قپان باشور کردستان بینین دام هنده کاب چاو ببینین که چاوه اما سر قپان دست بکن پتاتیال دست بگی اوه نکه برهمه باشور کردستانه كردستاني کوالیتی های باشه برهمه هكا أنت چونكي مقارنة تو شارع زايد. ناحية صحيبة ناحية جوديبة ناحية بوشيبة بهر بطاطا كيلوكا أجنبياتيني تا کلیوه که اشنا بیاد ظاني تشكي آخا كردستاني معدن آخا كردستاني نمكي معدن كل دولة العالمية تي 4 فصلتين هابين وفايز وزبستان وبهار اوه ما ایک که تو به سواد گل میبینیم ده سحکینش و برهمت خمالی کانی اف قپانه چند سادش برهمت خمالی بچی سحکینه انده میوای دیوان اوه چی سیوه؟ یا کیوه اوه ما؟ خان كمان یا گبرکه أبا بي جبركي ولا يا نبرواري جبركو برغ دهوكي گبر گابران دو که برهمه به سيف خانك أبا جتري نزاركي اوه جتری نزار أنا که بجتري دهوكي أبا قپانت مید پر منج برهمه ما أبا كيري أخوخا أكيد دنيا ناف دوستيانا أبا ناف دارانم او دانه أبا الله أبي جيب كتير اوه شماش كيف اوه بو سیوا درجه کاتا گوتی بنبي بس بس اسمه هلال بجهيت اوه تو شوهش تا باشتر بگینی أكيد بيت اوه شنیکا ده سور بید وش برهمه باشور کردستانه یعنی اف برهمه همی که برهمه که خمالیه باشور کردستان نوا قپان من باشور کردستان داد هنا فروتن برجا هری زیده که دیگه سروی وأرزان نوج ساده جعرد باشور کردستان تاتینا برهمینان اف برهمه تنی مدناف ایک قپانه دا مدیتن و خلق ما بانکت کردت پیشتن وره هشتا برهم یه خمالی باشور کردستان هی وره ببینن کاتام و کوالیتی های چاه یعنی اوه گرینتی آسایش ما خارنت کرد بو باشور کردستانی که خلق ما برسی نبید اگرم ببینه دولت صدي وحتى صدي ده گندور خمالیش ده بین دوی گندوری بینین صدي اگر بگفت که فلاحی ما دعما فلاحی ما بکن هاری کاری بکن دي تصدير كما حتى بصل یعنی شمت تو بینی خلق ما یه دیر و گازیمت کت ورن بر همه ما خمالی ببینن و ورا ریاوان بلند بیت اگر ما بسال عراق سركي تجي سهل شهر محافظة شمال تجي ما سركي تجي اوه مدیدن اجا الویره ام چه بکن حتی ام بشین ول جوتیاری بکن که دستیش وی برهمی نبردد اوه نمونه اک بود ناف ایک قپان دا مهنده تو دیدن لازم ثاني جا پاگر تو ناف همی قپان ها بگره هندي جوتيارة كاكي من هندي جوتيارة بارانا شعوب وملات عالمي خرية كا جوتيار نما واردات نامين باشه اوه جوتیاری برهمی خوینا صومال بوشي برسينا صومال چونكي فلاح نينا جار لنا چاندن او نينا. ملتي فلاح نبيتن اخويا مري
اسید بینم نکلش بر همین باشور کردستانه یعنی سیوک اگر بهت اوی نکرن ده صادر کرد اول باشور کردستانه مثلا اول تد بشی اكاديف موظف مرا مامش به بسیاره ام دچاشین وقت ساکن کو جوتیار دستیش جوتی بر نداد ام پیش سازی بو بکن پاره بدینه ام چه بو بکن تمادي بدنا تشت وقت شي ما دركت نهلني خارج بيتن اوه اگر ام بوین دولت مثلا بخواه خراگاند ام دیشین سنوریت خو کنترل کنش نوکا باشتر اما كان بين الدولة وما حدود همي قرتن وتشتي بمنا دجين. تشتي ما بمنا دجين تصدير جي كاي بوما خلي باش يجاش ما كانت بس طام كانت الطماي كهوصة اوه گلک باش گلک جاران جوتیاران جراو شاخو گلهی دکرن و دگوتن ام پید وی زیدتر پشتوانیه نه حتی برهمک باش به برهم بینین و بازارن خوش برهمین بیانی پاقش بکن به کوالیتی که بلند به تامه که خوش به رنگ که جوان بازارن خواه جبرهمین خواه رنگین بکن خود اكيد بيري خوشتر اجبري نابنا چنين دهي عصريه بس وقتی جه ایران وره چند روزا دمینه طعمه بدل دبه رنگی بدل دبه خود او فلاح سرکه ابو دولته سرکه ابو دولته من فلاحش دولتی را که دولتش لازمه فلاحی را خودی ما چپ ریک قطع که وقتی اولی ساله بلا فلاح خواه بجی و من نبی گرانتر جی بچه من نبی تشتی ما گرانتر بچه و من نبی جی کمتر بچه فلاح ضرره بکن حکمت ما جی هزاره چند کریه درسته اف جدول حکمت ما درخینی تو ام جیب جیب که خالص نوریت هر ما کردستانه و مثلا وقتی درگه ابراهیم خلیل حاجی عمران پرویز خان پاشماغ اف درگه سنورین الگل دولت مثلا ایران و هر وسط گل ترکا اف درگه درسته ام جدول خود جیب جیب کن دم بر همه بیانی تیتن رسمه که گمرکی تیتا ورگتن او حالت توجد بیجی که فعلا بر همه بیانی جتا در عراق جهه داخل او جدول ام درخینین تفيا مو عراق تطابق كبايا فعلا او جدول الوري جهات بتطبيق كران ما تناسق كبال ويچنده هر وصاب ويچنده جي اف خالد ما بين خالص يد جمركي ما بين مو عراق فدرال او جدول نقاسمه جد اختي همزاني او برهمي بيانيه برهمي بياني الداخل العراقي بهتا فيره هر وصا الوان خالا از باركم آن باجا جمركي تتورجتن آن ولكن داخل بيتن نخاص ما كبريكا عراقي داخل بوي نبريكا خالص نورية هرم كردستان داخل عراق داخل هرم كردستان کرت پیشسازیا پرمالیکا لباشور کردستان آنها بوی کرت که گلک گرنگ پشتی دروزبونا چندین پروژه مدرن و ین مازن ین پرمالیکان لباشور کردستان کرت پرمالیکان بو به پیشسازی که گلک آمازن و گرینگی و بایخ خواه دناوا بازاران دادید جبوی بهستر کرنا جرخانه آبوری حتی وی را دی که ببسر چاوه که گرینگ یه داهاتی و دابین کرنا خوارن جبو حوالاتیان دناوا بازاران دا خوارنه که گرینگ بو کمالگه که تندرست جه پرمالیکان لباشور کردستان هات دابین کرن حتی وی آستی که بگه راده ترخواریه و دابین کرن آسایش خواره کی بو ولاتی جه پرمالیکا هات گرینتی کرن نها امی چند داتا کان بخنه برچاف سبارت به روشا نها یا جرخانا پیشسازی یا پرمالیکا لباشور کردستانه که اف بر همین نها دهندیار کرن لباشور کردستان به تمامی به وان هجماران لبرسینگ حوالاتیان ده دیدن مریشکن تایبت به گوشتی و هجمار دانا مولتان که پروژه لسرهات بنا دروست کرن 1264 هزا برهم آنینا وان پروژهان دیگه 132,000 تن گوشت مریشک یه پاقش کری دماغ ایک سال دا مریشکن تایبت به هیکن خوارنه هجمار پروژه نوان دیگه نهان ده دما ایک سال دا زیده 1 میلیارد هیکن خوارنه
جوان مریشکان هاتنه برهم آنین که دکوین بردست حوالاتیان دناف بازاران دا. مریشکین دایکانه جبو گوشتی 14 پروژه هنه 100 میلیون هیک هاتنه شکاندن بو اینانه درا جوچکان که دما 1 سال دا بویه. گوشتگهن پرمالیکا 7 جوان لباشور کردستان دهن دیتن که 27,500 پرمالیک دهن سربرین ده هر دم جمیره که دا. ده همان دمه دا دهن پاقش کرن جبوی بکار اینانا روژانه و مفاورگرتن بو خوارنا حوالاتی و بکار برن. به ویکی بومه دیارده که پیشسازی پرمالیکان آنکو پلوران لباشور کردستان بوی پیشسازی که سرکفتی و زیده خواستا بازاری هنجار ده دابین کرن آسایش خوارکی بو ولاتی مسوگر کریه. خوشحالی و کرتی پلاورا الهرم کردستان تایبت ام بیجین پارێزگاها دو که گشا کریه نخواستمت سال 2009 حتی 2013 دا که برنامه که بو پشتوانی جوتیار اوجی اپریکا دانان پروژین بنکا چاندنه که قرض چاندنه تا ندان بو جوتیارا کرتی پلاورا خوشحالی و گشا کریه توی اویدی دا ام نکشین بیجین نزدیکی 207 پروژه پلاوارا مهن الپارزگاه دو که هک زیادتر جنبی تبد کو حتی آن کمولت بیدادان تقریبا با هر وجبه که 3 میلیون و 700 مریش تینه بر اینان اتصال دا احتمالا هنده مشروع ما هی حتی 4 حتی 5 وجبه احتمالا هندک زیادتر مریش کا برهم تینن ام بو خلق خود دینا خواه کرن وکرت چاندن بلا شوی چند نترسن کو هک رفراندوم بیتا کرن احتمالا در جهت سنولی بینه گرت الماء وام جينت مرحلة البرسيدو يعني قالت خلايدا أو نينتشت وق بناماي چاندن ما قوتي ميتين هري ما كردستاني وق آخ وق آف وق خلقي ما وهر وصا حكمتك هكذا بيجن يا پشتواني هاي بكرتي چاندن ام خلقي خوهان دين اف خبات و رنجا بيشمرگي و اول چندين سالة هاتي كرن ام الرفراندوم ام همي قصد يعني صندوق دنگدان بكين و رفراندوم بو پاشا روژا کردستان هر وصا بو پاشا روژا خلقی ما یا فره نخواستمت کرتی چاندنی دا ام روی چندی نترسین و فعلا امشین اعتماد سر خوب بکین و برهمی خوی یه نفخوی